Assalamu alaikum aziz teleseyirciler. Tarih izleri programması bugün Akıyar kasabasının Mamaşay köyündemiz. Ne için acayip bir adı var Mamaşay? Çünkü bu yerdeki halklar pek musafirçen sayılar, onlar aytalar ma aşa. Demek geliniz beraberlikte bu köyünün tarihinin ve şimdiki hayatının tanış olayık. Kara deniz yalısında iki bayır arasında anda evler kurulgan, adı Mamaşay koyulgan. Kameral tariflerinde 1784 senesi Kaçı Beş Paresi Kadılık Bakçısaray Osmanlılığının Mamaşay koyu olarak anılan. 1783 senesi ise Kırım Rusiyaga qoşulğanı nispetinden Kırım Xanlığının topraklarında Tavriya vilayeti teşkil oluna ve şu koy Ahmedjetke bağlana. 1805 senesi Ahmedjet'nin koylarının isabatında Mamaşay koyu 31 azbardan teşkil olungan ve bu azbarlarda tek Kırım Tatarlar olganlar. Olarning sayısı ise 156 insanға yete eken. Jenікten evvel Mamaşay koyu 5 malige bölüneydi. Koyda herkesге belli olgan Alibay yaşagan. Onun 70 sotkалық bağı ve 41 odалық sarayı olgan. Oktyabr inqilabından soң Sovet hükümeti o sarayını millileştirip, Kaçı Harbiy Uçucular Mektebining Oja ve Buyuk zabitlerinin ratlanu pansionatına çevirgenler. Nemseler ise soң o binanı patlatıp yakalar. Bu koyda ise 1925 senesi dünyaya kelgen Medad Jepparov Mamaşaylılarını er vaqt birlik ve daima bir-birine kol tutkan halk olarak hatırlay. Qaydan koy böyle adını aldı degen sualge o böyle cevap berem. Doğrusunu aytsam, bizni halkta onu bilmey yaxşı. No bir yerde toponimikani o'qiganimda aytdim, как будто Türkmenlerden kelgan ekan bu ad. Bak bir vaqtda bekim Türkmenler bo'lgandirimda, çok adamlar yerle uğraşadı, bakçılarla. Özlerinde agaratları, azbarları var eder. Ondan gayrı Karamanımızның hatırasında koyda yaşlar arasında kureş mod olğanı kalgan. Belden tutup kureşu degendik. Onu biz bala ekenimizde bizge aytadilar. Biz birbirimizden kim yakacak, kim balman balacak degenindayın ballar osip birbirinden kureşedi. No, kavga degen şey bo'lmaydi aramızda. Kim yengilse o'zi o'sha aytadi, men yengildim deydi. Er bir koylerde olğanı gibi til jihetinden bu yerde bir ibare var. Ona bağışlap şiirler de yazalar. Mamaşay. Mamaşay katı qaşay. Mamaşay katığını aşagan bu dünyada çok yaşay. Mamaşay'ın çetinde köprü var edi. Mamaşay köprü hala. Şu köprü. O ağaçtan yapılgan köprü. O yerden arabanın adamlar caya ötüp getirdiler ana Kaçı Ocağı'ndan. Son yerde neden Acıbalat'tan çok adamlar da onların arabasının köprüden ötediler. Bir vakıtta onlardan bardak değillerdi. Bardakta düşüp hatık yergene şu köprüden ötkende arabanı köpçüge bir çukur yerge düşken anlaştılar. Bardak yerge düşürüp cayılıp ketken. Mamaşay'ın katığı cahilde degenler. Ana uşandayım Mamaşay katığı cahilde degen laf. Da şu cahilip yatkan adam var. Yine Mamaşay katığı dayın cahil yatasın. Dur otur ya ayakşı deyirler. Dabır Karamanımız 1935 senesi bu yerde dünyaya kelgen. Vatandaşımızның sözlerine göre bu yerde 4 sınıf milli mektebi olgan. Soң ise eski yel, yani Tenistaya degen yerge barıp mektepni bitirgenler. Birinci hocalardan kalgan şiir ve tapmacalar hala da olarның aklında yaşay. Hasan Ozı bek açık, el ayağı kıskaçık. Çabılamay yıkılgan, ağlamaktan sıkılgan. Çap kele anası ağlaganını unuta. İlle görse babasının çiçeklerin sırada. Anam deyip turam, ben de baram deyip. Çok şakşat, çok çapa. Yerden kazma çıktapa. Kaza evin ayatın, kapakla yoçanak. Batıra 5 parmakım bulaştıra el ayakım. Bunu 1. klasta öğrengenim Abilaz Hoca'dan. Sonra eçki ayta, sakal çıgımı pızın deyip. Koyga oşayım özüm deyip.
Тиме чобан мен, сен маға тырмашайым қырларға дей. Тілкі бір күн ашыққан дей. Тау қыдыра шыққан дей. Дере ашқанда қашқан, бір талайлар долашқан. Койны сыртқы бетін деді, бір қораны четін деді. Қорас қыстырған, беліне қыстырған, тауы қарын пыстырған. Шым чоқ өле. Не қадар вақыт кечсе де, 9 яшында сүргүнлікке оғыраған Эдайы ханым өз евіні тапып келе. О вақытлары бұ ерге веақиярға билет сатмай еділер. О яқын олған ерге қадар машинаға мініп келе. Қауынтай деп билет алдым, келіп көпірде түштім. Көпірде түшіп, жол бойы қыдыра келіп евін таптым. О қадар явардым, евін сатың деп сатмандылар. 91 сенесі есе оғлы чадырларда яшап, ев құрғанда, Эдайы ханым есе авеслікнен өзінің евінде. Енді есе руслар яшаған ерде кираға ода алып аят кечірем. Койнен бағылы олған қатыралар соңсыздыр. Баштар ақышқа yok еді, набылы керіпші кесіп ев қалай еділер. Мына бұны құрғанлар, бұл yok еді. Ев деңішкені yok, тұрғандайында тұра. Анау евде жек вақында сығыр бақайдық. Сығыр тұтайдық. Тышта қалса қырсылай еділер, алып кетеділер. Соң анам сепаратордан шығарайды. 500 күміш еді, 1 кило сливичі жағын килосы северніге барып сатып келеді. О заманда пропуска бар еді. Пропуска береділер, қачадан пропускадан кетеділер. Қой халқынан паспорт бермейділер. Паспортлары жоқ еді. Ün артында ринголот, ерік, айва бар еді. Анам yapamайды, айтам. Марышкелер біздерде ырғат еді. Олар келіп çalışайдылар. 3 ай мүддетінден соң Эдайы ханым оларға ев парасыны ұзата. Евдегілер есе бөле сөзлерінен мұражатта бұлыналар. Жоқ деді. Сізін ев деді, біздің ашылықтан құтарды. Сарайыңызда 8 дане қой бар еді деді. Мына бұл ев деңіз ев дедік. Анда сығыр байлай едік де. Оның түміне анам ашылық көмген екен. Боғдай арпа, оны тапып ашадық деді. Шайтып, о менден бір кап қалмандылар. Сізін ев деді. 83 яшындaki қараманымыз бұл ерлерде солдатларының ратлық евлері бар еді дей. Қапыларының алдында есе ер ақшам кино ве көстермелер олғаныны қайт ете. Бірінші оларақ Тайыр Везоре есерінен анда таныш олдым дей. Ондан ғайры офицерлер үшін ойынлар олса, кой яшлары оларны сейір етмеге топлаша екенлер. Женг вақтында Эдайы ханымның бабасы ве ағасы солдатларға аш алып кеткенде қайтып келмейлер. Чоққа бармай бабасының жеседі кетіріле. Ағасындан есе хабер жоқ. Бүгін де ағам қапымны ачар деп арзу ниетінен яшай. 2011 сенесі койның ортасында біздің ватандашларымыз бойлы ибадет ханені құрдылар. Ве оның алдында кележекте яңы жайме планлаштыра. Шымды есе біздің ватандашларымыз бұл ерлерге келіп, оз дуаларыны алып баралар. 89-90 сенелері бұл көйге қайтқан ватандашларымыз 1991-1992 сенелері Луговая соқағындан 8 сотка ерні жәми үшін айыралар. Амма бұл ер Аллахның еві үшін аз олғанына аңлап, койның мерkezінде бір ватандашымыз 16 соткалы ерні едиете. Бұл ел есе ер девлет тарафындан ресмейлештірілді. Яңы жәме лехасы азыр, тек яңы спонсорлар керек. Амма оңа бақмадан біздің ватандашларымыз өз ғайеве мақсатларыны қойып, оңа үрішмеге тырышалар. Cemaat toplaşıp fevral ayın sonunda iş başlangan olsa, noyabr ayında bu ibadethanenin çıraklarını yakıp, içine kirip namazlar okuyan edik. Esas bunda cemaatimiz kele bu bayram namazlarında ve bir toplaşular olgan vaktinde bunda cemaat toplana. No esas cuma namazları evet bunda ote. No özüne yaraşa bir 20-25 kişi cuma namazına gelip ibadetini yapıp giderler. Койның мерkezінде мектеп ерлеші, мектепте 500-ге якын талебелер тәсіл алалар, оларның ярымлары қырым-татардырлар. Демек, келечекте кой сакинлерінің үмітлері десем яңылышмам, бұл мектеп бұл ерінің қараманы Абдурейим Решитовның адыны ташыжақ.
Bu cesur kahramanımızның көкрегіні 2 Ленин ордені, 3 женкәвер қызыл байрақ, 1 алтын йылдызлы унванлар яраштырса да, o çok yıllar evvelsi addi oğlançık olarak bu yerde şimdi Primorskaya деп adlandırgan sokağında oynap yürüyedi. Neticede vatanı için sadık kahraman oldu. Көй сакинлерінің сөзлеріне көре, evvel zamanları aynı bu bina cami olgan. Minareti olmagan, cenkten son ise bu binanı mektepke çevirdiler. Şimdi ise anlaşılmaz Bekim'de bir sport meydançığına aylandı. Çok yıllar geçse de Mamaşay'ını sevip, bu yerge kaytkan insanlar da var. Ama tek olar değil de, başka bizim vatandaşlarımız bu acayip yerlerini beğenip, mına evler algan ve kurganlar. Misal olarak 1936 senesi Şevket Seytasanov Akyarda dünyaya kele. Olarның tamırları Mamaşaylı olmasa da bu yerlerini pek seveler. 61 senesi oğlumla beraber, büyük oğlumla beraber geldik bunda na разведку, так сказать. Sondan uyan bir yan bakkan son bir yan beğendim. Akyarga yakın. Bundan участка verdiler. Bunda samazahvat üleşileri yok idi. Direktör bizim halkka yakışı bakaydı. O için verdiler участка. Biz son koçup geldik 92'de polnus. Çok şeylerini başından geçirgen aile şimdi de bostanla uğraşa ve bu yerinin temiz havası en kıymetli şey dep kaydedeler. Her yıl koy kartlarını kuvandırgan Kartlar Günü kaydedile. Bu bayramның esas gayesini amelge geçirip, Akyar oyun ansamblı öz istidatlarının kelgen musafirlerini şenlendireler. В коллективе творческом более 140 человек. Все наши национальные праздники, Курбан-Байрам, Ураза, встреча односельчан, День пожилого человека, чествование ветеранов 9 мая. Все мы проводим здесь. Мы много лет сотрудничаем с Халибековым Сулейман Тургуновичем. Он предоставляет нам для проведения мероприятия зал, организовывает все, встречает гостей наших. Ну а вся творческая программа готовим мы, наш творческий коллектив. Сегодня на этом празднике, как и всегда, очень хорошо, тепло и уютно. Сегодня здесь собрались жители, пожилые люди Качинского муниципального образования. Это Орловка, это наш Мамашай прежде всего. Но сегодня этот праздник приобрел такой статус регионального, потому что сегодня мы пригласили сюда, имели возможность ветеранов со всего Севастопольского региона. Tedbirler hakkında laf etsek an-aniga aylangani gibi, bu yerде er yılı koydeşler ko'rashuvi alib barila. Qrimning çok yerlerinden ve Moskvadan kelgen vatandaşlarımız bu yerlerde toplanalar. Oyun, sıcak aş ve sonsuz hatıra sohbetleri. Her yıl yalı boyunda, Mamaşay'ın yalı boyunda bütün kaçı boyun halkları bunda kelediler. Bunda derviza buladı, at çapılışı bulaydı, oyunlar bulaydı, kuruşlar bulaydı. Her yıl bu vakitlerde bunda öyle nemeler zevklı geçirilirdiler halklar. Tarih ve vatan duyguları gene halkımızını birleştire. Şimdiki koyunun küçüğünü ve güzelliğini görmege isteseniz, deniz aldına yol alınız. Mında er vakit tinçlik, hayallar, sonsuzluk. Demek aziz teleseyirciler, arzu etmeniz, o'zingizning baba dedеңizning ko'ylarine keliniz ve beraberlikte bu yerlerde yürümege kereksiniz.